November nisom pasari zan ania Rainbow Mizo channel thir tu te chubai kan book chewa kanrama khrilengin zualam apan zela thi puipo kan nei ve ta zewa khrileng hi thasik bawruak vota hian in kai chon all some big don in mithiam ta chuan an soi ani kha kan film khur deuh atul hlea nathok lova ina tomreng thei ra hian him taka nun kho chua kanjir atul hlea vaccine US China Russia le UK ten an siamte a beisayom viau zela ma se kumina hi chuan eng company ma hian mi pui wantlang man thei turin an siam chuak man don lo niin a hriata chu wangin invent theina kan nei mas buate kutsil fai ngun te hi ngai poimo thar leila pui punna hmuna kallo hram a himbera US election wangin mi pui pun khomna atama chuan hri na satakin ati darmeka hriwei an pungna sa hle ani chutiang bokin India festive season a intran chomeka musulman kutte hindulamin puja an nei te wangin India COVID-19 hripui hian na satakin zualam apan mithiam te chuan an ringbok Mizoram po kan hmaluka Christian tatana hun poimo Christmas awma kan hai to hle ani Christian lamatranga thirlem lawa thian hawa inti hlimna le party engemo kumdang anga kan siam ani chuan apoi thui theile dona film khur takin kan hun mangthau turin kanin cha non le ani ti chuan US election lama kan beng lo chile tani US media te naw jokte anron trangthar hle ani ti kan soitoa Democrat lam chuan nena changai tura ngai ani toa January tha lak lu chau tur ni ma se Joe Biden le Kamala Harris te chuan an administration nuaya avon fung poimo cheltu turte an rom han chomek zela foreign policy an kalpui dan turte po an rom han chomek zelbok ani hei hi antiata na moilo ani lem lawa US mainstream media zongjong tele an thu le hla la chong tu international news agency te point project winner ani wangin presidential elect angin antar lang deuh vek to White House luatura anin buat saina hi tuna tanga kalpui angain ramdang ten an foreign policy te an hriat chak le ngai ven ani boka wangin chulampo chu an puanzar po atulin anti tur ania chutiang chuan tuna hian anin ro man chomek zela India point kanram tan hian Joe Biden hi athazo ka ngem ti te po an lo buk vereng to bok ani kha ti chuan Europe ram thrang le China te point Joe Biden le Kamala Harris lompuina an hlan to hlom boka Oval Office athut huna akut ke turte po Joe Biden hian arwat fel chomek zel boka Democrat Party chunga sarkarna inthak thleng turatan inma khuana kalpuin an boi hle ani heti lai hian Republican lamin an beina chu ana tial thunga an thilron phorte point ngai ven a hlo chhozela Trump legal team Sidney Powell le Rudy Giuliani chu legal team ten an malak dan le an thlenchin puangzar tu ber an ni wangin social media thlengin bei an tok na sa hlea ma se huaisen takin an la kalpui mek zela social tu kara US mi pui zave deuh thoin an thlopa wangin an malak na hi mainstream media nilo media te naw zoka an puangzar chomek zel ani NTD chuan an tarlan danin nimin tila India sana chuan voin chun velkha ani ome Republican Party legal teama nufing takmai Sidney Powell chuan US abarak hayani antia Sidney Powell hian affidavit anthelu te apuangzara heta hian whistleblower anti thuruk puangzar tu mi pathum te in puanna atela hei hian ngai ven a hlo ta hle ani heti rol hian November ni som pasari zanin thimlim khan Fox News chuan Georgia state vote chherlo sangni zarukdon mu chua ani ti anron puanga ma se comment lama hian an oi vak lo hloma
vote chiar lo an mu chua zat hi heti zat lek hi ani turani lo niin comment lama hian an soi Fox News YouTube channel lama an soi juina hi adu tan en thai ani Georgia state a vote bo nia soi hi atam hlea ma se heti zat chau an mu chuak hi thiam an channa tur tok vela an ngaya ma se software nilawa mixing ti sual a om hi an ngai a thachia lo boka ti lui thila vote hi chiar lo ani an ring ani ti chuan Sydney Powellin Dominion Company na thok tu mi pathum in puan na atlang zara hian kirle taila heng mi pathum ta hian an soidan chuan Venezuela in thanna khan an khawl hi man ani thina ruam manna siamin Venezuela dictator ni thin Hugo Chavez chuan voi khatma chaklo ngai lovin ne na an chantir zel thin ani ti an soya pakhathian keima hi witness kania thileng kim siam danglama operation titu kania Venezuela ram in thanna khan kan du kan chaktira chutiang tur chuan set danglam vek thin ania a chak tur zawk kan select mai thin ani atia an chakna turzat thlengin set danglam sa vek thai ani tichuan khatianga kan tia tangkhan Chavez kha in thanna voi khatma chaklo anei ngai to lo chutianga wang chuan Chavez kha Congress le mayor te tan po a hne na kha arin omin rin hlel chan tur aom thin lawani atia khatilaya an voting machine man kha sophisticated electronic voting system ania Dominion voting system nen hian danglamna an nei vak lawa software le asiamna bulpui ber design zongjong ainang veka smartmatic electoral management system hi election voting machine a hian man ani thina atoi zonga soichuan smartmatic software hi electiona vote thakna na an man khol zongjong a hian an mangvek ani atibokani US vote lo thlir hranga lo then hrang thei voting machine zongjonga manvek ania chutiang zinga US company lian pathum zinga pakhat chu Dominion company hi ani atibok heibaka anthil puan zar zinga boithak ta chu Dominion voting machine in software ahman hian chuile thailovin thil aloti danglam vek boka smartmatic software hian vote thak tu in vote athak chia khan vote thak tu kha tunge ani ti kha alang thina chu software hian tunge ani hriat theilovin asian danglam thina ni trace back a chuilet thei ani lawa ama zongchuan chuilet thei ania election day a zo chia khan chuilet thei lo turin alo siam hala vote an muzat bak engma chuizui thei ani lo atibok hetiang ani chuan chuilet a boithak le dona ma se hetiang hian ati thei ngeyam ti hi ataka enchin ani melani tichuan Dominion voting system thupuang tu chuan an khola software buaina emo vote thak theng emo engma aom theilo ani ti hi November ni sompan hi khan alo puang towa an puna zongjong chu company chuan apom lo vek ani atia kan voting machine system ta hi rin tlak takle diktaka na thok ania chutiang chuan vote zongjong po achiar ani chubaka chuan state thunai tu le local election authority ten arin tlak je hi an confirm vek to bok ani tin statement alo ti chuak to ania he a statement hi Denver posa mu thein ala om reng bok ani ti chuan he Dominion company thupuang tu statement ti chu hi Republican party lam hian chiang takin an lo chin chiakul mai boka en chin na le fiana apal tlang angai melta thuruk puang tu mi pathum te hian ati thei ngai zia hi entirin lodik tangai se engtin nge an kalpui zeldon tiero hriat thiam a harsa ma se Dominion thupuang tu hian state thunai tu le electiona tual chunga thunai tu local authority ten an puna zongjong hi adik lo zia an fin fia vek thu asoi telawang hian fin fia thei aloni si chuan state thunai tu te le election authority te hian dot soin an thup ti ero achiangin arin oma ma se heng thuruk puang chuak tu te hian thudik an soi ngayam ti engma fin fia alani lawa fin fia na ala om thuai be sei phot maila ti chuan NTD hian zanina ve khan Fox News in an puan anglo dawin
Georgia state a vote diklo man chuamek zel ani thu an ron tar langa Fox News hian Georgia vote sangni zaruk vote chirlo om thu an puang ringotin athriata NTD hian he vote sangni zaruk hi Georgia state pumpuya nilovin county pakhat chau ami aniti an puanga Georgia state a county pakhat district pakhat angdeu animaye Floyd County bika ania Floyd County a hian Joe Biden hian Trump ain vote zariat chawa tam muin nena achanga ma se vote sangni zaruk chirlo an mu chua hian Donald Trump vote hi tam tak ania tlem te chu Joe Biden a vote a omnin antarlang he thu hi nizan India chuan voin chun lamkhan Georgia Secretary of State in virtual press briefing nein reporters nena apuang ani vote hi an chirlo chan nia an soidan chuan election official ten election zan khan chir turin anron upload lo niin an soya county pakhat ringota po hetiang ani chuan Georgia state pumpuya enge an din mun chuichian fe angai don niin antar langa he Floyd County a hian nena changtu zawk chu Biden nilovin Trump ani hmel tabok ani khati zong kha chanchin thar kan han mu thei angte aniria thu thar dang in lo ngai changle theu don nia